شلوار دیدی؟ اگنراری تو در قیمته که ما در خواندنهای همون موژیک معقول نیسته اینای ما خیب نخواب جمع قطعی ابدا بطل میکنم. سلام علیکم بینندگان گرامی. برنامه وضعیت رپ هفته اخیری که چی گپ که درباره رپ بود از همش با شما میگم. سر میکنیم ABADA بطل 7 به 1 تشکیل کردگی بود و در برنامه پیشتر ما گفته بودیم که ویدیوش نبرومده. اینه که برآمد. ما ویدیو را تماشا کردیم. برات دیونه بعد گذشت. تا یگانه آدمی بودی که ایبان توجیکو که بطل 7 به 1 کردی و اما بطل تماشا کردیم. سپینیکوی داستانی بود برات. تکستای خیلی هم نشته که بد بود و در این بطل تو بریدی رد نو ادوشی تبریک میکنیم و مثال رنگ دیگه بطل رو مثال بسیار جداد نکردیم سرازو برآمد رحمت انم خبرت هم در نشی با میخوایم که هم خیلی بطل زیاد شود و بعدی بطلش در رالیک ویزف داد گفت بیا رالیک در غربی بطل میکنیم از سبب که مخلصات در غربی بسیار و یا میخواند رای پیش بینم بیا بطل میکنیم در غربی با دمی ویزفش میگه که سبب ویزف پرتفتن ما در رالیک همه بود که ما در خواندنهای همون موژیک معقول نیسته مقصد ABADA گفته است که ما در خواندنهای رالیک معقول نیسته ما همین سبب همون ادام در ویزف میتونم نه که باید جای گپی دیگه یکمش که رها محکمان و وقتی که رالیک اتوید میته در اتویدش میگه که برات اینای ما خیب نخواب همین که ما در رپ کانتر میخیزم ای پای ما یک کس نه یک کس میقپه بیا همین دفته ای پای ما نقپه اینای ما خیب نکه اگر بطل میفوره بیا تاجیکستان بطل تشکیل میکنه و دمی اتویدش رالی گفت شلوار دیدی اگنراری تو در قیمته ما بطل انتظاریم برادرو و رالی گپ میزنیم خودم میدونم که در اینستاگرام در کدام سایتی که میدرومادی در کدام گروپ هایی که میدرومادی کمپوت شکلات میوگی کمپوت شکلات میوگی بود همین پاتسانا مثال ازدواج سواری اگون لوبو خیلی پریکولش میکردن بعد در همه هم یا رالی گپ دیست زد که همه شونده اتوید بود در دیستش میگه که ما دیدم ای طرف براتوی ما چی خشید ما برای کیف خودمون میگه که پروسته همه چیزا خوندم نه که یکی از براتوم گرفتن همه چیزا در تو پارت افتن بعد در همون دیستش با میگه که شما خیال نکنه که رپوتاسیون ما را پاس کرد دیگه و دیگه یا که ازدواج بود گفت این با ما را رکلام شد ما مثال پشت همین خیلی مثال با کم ترکم باشم مثال ما را شناختن و در همین دیستش با در بلاگرای اینستاگرام گفت که شما همتون را این قنچقای دوبای شیدگین و بعد چند قرار رالیک ویدیو دیگه کرد درباره کامنتاتورها و اون آدمایی که در کامنتارها بسیار قرات میکنن با او گفت ردنویا برادرها مقصد دیگه همین ویدیوی ما شما در نمیفوره ما بگذاریم برین یگان لحظه های گوروی و غریب شد تماشا کنین نه که در کامنتارهای ما قرار نکنین مقصد ما دلیل زید نکنین و همینجا گفتنیم که در یکم ویدیوی ما برات ما اترش مو خرج نمیکردم نه که هم خشید همش خونده سم کامنتارها در اقرات نمیشه قلی خه برات همش ما در یگان گپ نمیگم همش در رحمت نه که بسیارتر دستگیری میکردن با بسیار خوب میشید رحمت کلان آتونده موضوع دیگری ما فاوی وقتی اخیر در کانال یوتیوبش پرسموتراش 800,000 زیاد میشه نه که وقتی که بعد کلیپ دوستی بخیل شب براوردن که پرسموتراش کم شد و سببش با فکر ما همیه که وقتی که ترک دوستی بخیل شب میبروره و در دلیشان هم یک بوده و مخلصای فاوی ده همه چیز معقول نبوده فاوی برات بیا کاریر تا بعدیس زدن هم خیلی چیزای بزرگ مثالی گپ نشکن و ما ایت بسیار کلیپای با معنی و گرینی را پیش انتظاریم اکم بگذاریم با موضوع دیگری ما بطل رایدر شان امسی ویدیو کردگی بود خطان همتون میدونین گفتگی بود که سینی سال ما برای بطل دیگه نمیشه و ما بطل نمیکنیم با بعد با ویدیو دیگه کرد که در ویدیوش گفت بطل میشه اگر یکان سپانسری دستانی بیایم که همین بطل گذارونده بتونه با در اون ویدیوش قید کرد که سپانسر پیدا شدگیه مثال سنت شریف که بطل 7 به 1 ABADA را گذارون میخواه که همین بطل گذارونه نه که در اینجا با ایستادیم و فکر کردیم و ما عقیده اومدیم که خیختون همتون میدونه گرانیس و محکمه رفتن نمیشه اگر همین بطل مثال گپ سنت شریف بگذارونه با فکریم که دور و دراز میشه ممکن ماه بکشه ماه زیادتر برای همین با قید کردگیه که
ҳами батли ки Снат Шариф бояд бигзарона ҳами ҳам ҳоли маълум нест, яъне мо 50% ай боварӣ дорем ки 50% батл мешава, 50% намешава. бо дар ин видеош қайд кардагия ки агар буфоратон ҳами батли ма қати Ryder бишава, дар поёни ҳами сайтам я хай ҳамуда медонен мекунен, иша ҳаматон хитон медонен. Бародаро, агар буфоратон ҳами батл бишава, хай мисоли гап акара дастгирӣ кунен, мо ҳам ҳами батла интизорем. баъди ҳами чиз Ryderам дар як видеош мега ки батл 50% мешава, 50% намешава. Яъне ма 100% шумо дар гарантия дода наметавонам ки ҳамин батл мешава. бо дар видеои дигараш қати шахи Ryder уҷа саволш мета шахир ки бисёри комментариҳо дар нависондастанд, бачаҳако гуфтастанд ки қати барон батл ки. баъд дар ответ Ryder мега ки ма қати барон батл намекунам. омада акай ма ягон хеле қатиу даже дар ин бора метавонем фикр накунем, омада ака мешава, ма қатиу як ҷонон намак хӯрдагим, қатиу батл намекунем. або шахир саволш мета ки қати ABADA батл мекунӣ? баъд дар ин ҷа Ryder ответ мета ки агар розигии ду тарафа боша, ма ин батл дар розиям. мисол ман метавонам қати ABADA батл кунам. агар мисол розигии ду тарафа боша, маслиҳатҳомон яъне бишава, дар ин ҷа ма қати ABADA батл мекунам. бо дар ин ҷа меган ки мисол ту айпишти ҳамаи визафи додагӣ ту батл дигаву дига ту хайп кардасти, дар ин ҷа Ryder ответ мета ки ма барои хайпи кор накардастам, ма батл мехоҳам мега, батлаш дад мекунем қати шонемси ё қати ABADA, мақсад мо батлаш дад дорем. мавзӯи охирои мо дар бораи батлои ҳафтаина. ин ҳафта бисёр батлои девонаи бад буд. яке аз беҳтарин батлое ки ҳамин сол ман дидам байни десантураву далешҳо. ба ҳад ҷост ки бад гузашт батл, ҳар дута гап надорум, зури бад кардем. не ки аз сабаби ки иҷа камтар нофаҳмӣ шид, дар ин батл далешҳоро ба як бал ғолиб оварданд. не ки баъд RAP.TJ ба хулосае омад ки батл зури бад гузашт. мисоли батла гирифтан вақте ки видео просмотр кардан, батла ничия додан. бо иҷа сабаби дигар шид ки батлои скал қати соперникш, зувер қати соперникш, ҳардушон мисол батлои сист бигем, батли сист нишон додан. судиҳо ба хулосае омаданд ки қати RAP.TJ ки мисол ҳамиҷа ҳар чоряҳамиҳо мисол бипаран ва ба ҷои иё аз сабаби ки десантура ничия биромаду делай батли зур гузарондагӣ буд, ҳамин сабаб ҳар чорёро парондана, ҳар диёро ба якчорфинал гузарондан. ин ҳафта ман намедонам батло чӣ хел зури бад мегзара. десантура дар якчорфинал қати дей меғалтид. ваҳ батлаби ҳардушон харизматични пацана ва батлои девонаи бад нишон метаҳанд. ин ҳафта ба фикрам батлое мешава ки ман наметавонам ёра ба гап гуфта. хитон мебинен ҳамаша мефаҳмед чӣ хел батл грандиозни бад мегзара. ва батли дигари делай қати далешҳо. дар ин ҷа реванш мешава. ӯ солаи батлели сол далешҳоро имина делай парондагӣ буд ва далешҳо реванша хитон медонем бе ҳадди бадаш дад дошт. ба фикрам ки ин сол батлшон ай усола да зури бад мегзара. ишамш дад мекунем, мебинем ки кӣ мешава чемп. ва батли дигари мо Стил Стас Бастер қати Мейлн. дар ин ҷа ишам ба фикрам батл девонаи бад мегзара. барои чӣ? барое ки Мейлн 2 сол шуда ки Бастера визов додестай ва ҳамин батл нашида. 2 сол шуда ин визов додестай мекунан намекунан накадан мақсади гап. ва дар ин ҷа агар ин батл бишава, ба фикри ман ки батли сози бад мешава. барое ки ман намедонам сабаб дар чӣ боша. не ки мо ба як хулоса омадаем ки мумкин сабаб дар ин боша ки Мейлн бачаҳакои стристар бисёр мегӯянд ки ту плагиати стёпаӣ. мумкин дар ин батл Мейлн нишон бида ки оё ин плагиати стёпа ё аюда зуртаршам метавона бикунад. барои ҳамин ин батлам сози бад мегзара. мебинем. батли чорум мо байни Мануш Бахик. ҳардушон талантанд, ҳардушон сози бад баромад мекунанд. дар ин ҷа ман чиро ажда дорум, вақте ки жеребёвка шид Мануш қати Бахи ғалдагӣ буд, Мануш отказ кардагӣ буд аз сабаби ки гуфт ки ман наметавонам қати батл кардан, мисол сахтае туда-суда. ҳамин сабаб ай батл отказ кардагӣ буд. не ки судба раби бо ҳардушон якҷоя якчорфинал дар рӯпарӯ кард. дар ин ҷа анаки мебинем настааши заруба мешава. ба фикрам тамошо мекунем. ин буд барномаи Вазъияти РЭП. дар ин ҳафтаи охир чӣ гапи чапи нави буд ман ба шумо расондам. боқӣ сарбаланди хонобод бошен. хайр. касе мехоҳад соҳиби 20 сомон бишавад, дар рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед ва дар телеграмаш бинависен.
حسابی 20 سومون میشین. اما همه شما را در باتل انتظاره. خیر.